Te kublishibun kane kalong ka jimentip ba ka directorate jong ka educational research ba training Shillong Meghalaya ka code application ya P na bentaki post jong ki office assistant kom DEO ka badai ha ka post jong ka contractual basis but kalastat ban sumit ya ki application form ka jong P kadai hadu ka arpo tarik November arajar arpo sau te parlok dada pi kwa bentip ya ki post detail bekamnya fila ban page ya kani ke video hadu banda code te namta kini ki post jong ki office assistant kom DEO ki nomba ki post ki belat kedon pangkawe bat ha karta ka fila am apply kade ha karta ka bakat pra hadu live hours nem karta bat namanta ka relaxation namanta ki SCST kadai sans nam namanta ka jinsiu ka ba arwar hajar sanspa haka shibnai bat namanta ki keran pule ki shimi ki bela pendap ya ka bachelor degree haka computer application BCA na kano ka recognized institution lane university lengba 100% mark bat 100% namanta ki SCST kandidat bat kumjuru pidai bandon license ka working experience haki related field bat kumjuru pidai bandon ya ka knowledge haki Microsoft Office bat kiwi ki relevant TTP computer software lane tool bat namanta ka application fees nil omdan bat namanta ka selection process ka dealing ba ka demonstrable skill bat ka interview te kumno filam na apply namanta ka DERT Meghalaya requirement adar sau namanta ki post jong ki office assistant kom DEO te parlok ada pidon kamon bat ka keran pule filam na apply online lengba ka Google Form bat kane ka Google Form ngalabu a description jong kane ka video te parlok ha kane ka video tang kini jimentip balada pidon kino kipat ki bapimpat syaiba siapa ban komen ha kane ka video kubleshibun